Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hobi Dolanan. Hari ini kita mau mencari mainan lagi nih teman-teman. Namanya juga Hobi Dolanan teman-teman. Aduh, apalagi nanti kalau nggak dicari, kalau bukan mainan teman-teman. Yuk kita cari teman-teman. Ada apa kira-kira teman-teman? Waduh, mantap ini kayaknya hari ini teman-teman. Wah, ada apa itu teman-teman? Aduh, gundukan teman-teman. Waduh, ada gundukan batu teman-teman. Wow, ada apa itu teman-teman? Waduh, mantul teman-teman. Ada mobil Tayo. Wow, itu banyak banget ini teman-teman. Waduh, keren keren teman-teman. Wow, ada banyak teman-teman, kita kumpulin teman-teman. Waduh, digundukan batu kayak begini, banyak mainannya teman-teman. Waduh, keren. Ada ondel-ondel Betawi, ondel-ondel Pak Raden teman-teman. Wow, mantul, dapat banyak teman-teman. Kita cari lagi teman-teman, banyak lagi aja. Aduh, ada lagi, mantul, ondel-ondel lagi. Widih, mantul, keren teman-teman, banyak banget ini. Kita cari lagi teman-teman. Ada PT21 di sini tuh. Widih, ada PT21 lagi meeting nih teman-teman. Wah, kita bubarin teman-teman. Waduh, lagi meeting ini guys. Sini. Waduh, banyak banget ini. PT21. Wow, banyak banget teman-teman. Kita cari lagi ya teman-teman. Barangkali masih ada teman-teman. Kita cari lagi. Wait. Mana lagi nih? Widih, masih banyak teman-teman. Wow, keren. Widih, ada lagi teman-teman. Wow, banyak sekali teman-teman. Wow, mantap, keren teman-teman. Widih, dapat banyak banget teman-teman. Oke, nanti kita kapan-kapan cari lagi ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Salam hobi dolanan. Bye bye.